Ni mathina maria magomeire aikari a gicagi kia Esoit Narok mwena wa Magandi thutha wa gicagi kiu gukorwo na unyihu wa thukuru watiria hakuhi thomithanagirio rungu rwa muti na kilomita 70 kuma gicagi-ini giki. Ciana ikiaga wikio gitiga guikara micii nginya ikinye ukuru wa miaka 6 na miaka 7 ukuru uria mangihota guthie ng'endo ndaya ya kilomita 70 kumana na ugwati uria ukoretwo makureire maitho wa nginyagia nyamu cia githaka. Hatuna darasa ya kusomesha, tunatumia kanisa na kwanza imejaa. Sasa watoto wanaingia kama shift. Sasa ndio naona watoto wakikaa chini ya miti. Tulikuwa tunaomba tusaidiwe tujengewe hizi nursery schools zile za standards ambazo mtoto atasoma, mtoto atapata uji ya kunywa, kwa sababu hapa kuna changamoto ya maji. Na tukipata hizo mashule hatujapata masomo, sababu hapo ni wakati mwingine. Lakini sasa hivi tunataka sasa tupate masomo ili watoto wetu wapate elimu, sababu ni elimu ndio maisha. Bica thukuru uyu wa Oltalet Goro rikionereria kinyota munene wa githomo uria ciana cia gicigo giki cinaguo. Arutani aritu makiigirirwo murigo wa guthomithia ciana makiria maigana rimwe, na haha amwe mathomagira rungu rwa miti na iria ingi githomera kanitha-ini. Mathina maria mamagomeire makihotomia mageria ma arutani kurumaniriria mathomo ta thukuru iria ingi. Watoto wanapitia ngumu sana kwa sababu unajua kali. Sawa waesi kaa mpaka masaa ya mchana sana kwa sababu ya kuna kiu na wanaweza kuwa na ni watoto wadogo. Aritana riao aria tongoria ria mathuritwo hamwe na andu a wendi mwega gwika mituki kumakura hatika-ini ya wagi wa mathomo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Maina, Kĩhumo.